usikhethile ukuba sibe amanxusa sibashele okholwayo noluthando lwakhe osindiswa ezonweni ongepha odelayo lona uyoshona ekufeni ingakho sithi yekumusa uthando sesingabantwana singabantwana bakhe yekumusa yekuthando siyizindlalifa zakhe hallelujah yekumusa yekuthando sesingabantwana abantwana bakhe Sahluko 2 kusuka kuverse 1 kuya kuverse 5. Nami bazalwane, ekufikeni kwami indzaba yaNkulunkulu leyimfihlakalo, angizange ngiyimemetele ngebungcwethi nakenhlakanipho. Ngobe ngatimisela ukuthi angiyikwati lutho lolunye emkhathini wenu, ngaphandle kwaJesu Kristu, naye ngimati yabethelwe esiphambanweni. Ngangihleti nani nginebuthakathaka nekwesaba nekuthuthumela lokukhulu. Kukhuluma kwami nekushumayela kwami akuzange kube ngemavi ekuhlakanipha lokuhunganako, kodwa kwaba sibonakaliso samoya nesemandla. Ngendlela ukuthi kukholwa kwenu kungasimi ekuhlakanipheni kwebantu, kepha kusime emandleni yaNkulunkulu. Amen. Yeah. Kuze kukholwa kwenu kungasimi kuphi ekuhlakanipheni kwebantu, kungasimi etitayeleni tebantu kukholwa kwenu, kungasimi emandleni ebantu, kungasimi emithandazweni yebantu, kusime kuNkulunkulu. Kusime kuNkulunkulu. Kumbe ngishuye nginako lebengifisa kusho kule mbela sonto lesikuyo lesihlanu nemgcibelo umfundisi Mathebula nemfundisi Mthobisi bakhonile kusitholela lamanye majaha njengaloku siba nemnikelo waleli altare lesithi ngawo sinikelela ukuthi kubulalana, murders and killings, lokungakafanele kume kungabikho, ngoba kuthiwa bubi beyaphumelela mangabe kude umuntu lobumisako. So ngalo mnikelo wethu ke kuleli altare sinikelela lokho siyambonga uNkulunkulu
kuthi umfundisi Mathebula naMthobisi bayakhona kusihlanganela nalamanye majaha kule community le, and kule mbela sonto bakhonile kuhlangana nalabang 47-48 bahamba nabo baya ecampini. So le minikelo lesiyendako isita kulowo mkhankaso ke bazalwane, and basele mabahlephula emaqiniso ngekuphila labanye babo batinikele enkosini. Batinikele enkosini. Mangabe nyalo kuye abantu labacishe babe ngu-50 sewungacabanga ke ukuthi lo 50 makamema labanye batawuba nganani, and lo 100 mamema labanye batawuba nganani. Amen, amen, amen. Yeah, kwangathi singabona sikwendekani bazalwane. Yeah, sibone nasi isithombe lesendeka kwemehlweni ethu emathambo esigodzini saHezekiya labe komile ajika abayimbi yasimakathe. Sihloko sami solo silapho sithi the significance of Jesus Christ, the Son of God and his cross. Ngekungakhoni kusebenzisa kumbe lamanye amagama ngicela ukuthi ngithi ngeSiswati bumcoka noma bukhulu baJesu Kristu nebumcoka besiphambano sakhe. Nebumcoka besiphambano sakhe. Kulaba labasendela emamovie bahle bakhombisa emamovie le mawuyibukela basebenzise lesiphambano mangabe kunema forces la kungathi kunemimoya yaSathane khona. So basebenzise ke lesiphambano ngendlela leyenda sicabange ukuthi wo kusho ukuthi makunema demoni ngihlaselwa angiphathe lesiphambano ngethuse ngaso. Bese kuba kwangazuthi kufuna le bese uyatakhela lesiphambano uhle nje usebenzisa usilengise bathi labanye ha ubohlala usibona nje lesiphambano. Labanye baze basigabe hayi kabi bazalwane labo labane ma necklace esiphambano. Hayi ukuthi ngithi ngiko yini lokho, but nje ke labanye sebathatha lesiphambano basigaba as a lucky charm, as into letaba imagic leto kwenda ukuthi mawuchamuka nje ugabe lesiphambano kutaba ngivela bahleke. Netitha takho titawuhleka mawugabe lesiphambano. Mangabe kunema demoni bese ebusuku makukhona lokwenda ungalali uvele usikhokhe nje usijikitise bese sewuyalala. So the entertainment industry isinika lokungasilo liqiniso bazalwane ngesiphambano. Siphambano lotawusakhela sona lugotho nje alunamsebenzi, akuna magic, akunamandla. Noma ungaya eJerusalem ufike kulesiphambano saJesu ulale ugenuke kuso, akunalutho kulenga kwakho esiphambanweni ngoba wasusa Jesu wabeka anything. The cross is meaningless. The cross is meaningless. Siphambano saJesu asinayo, it has no magical power. Akusiyo imagic siphambano saJesu, kepha lokwenda siphambano saJesu sibe mcoka akusi lokuthi bese sithe singanani siphambene kanganani, kepha ngilokuthi simelele ini. What does the cross represent? Kushoni nekulenga kwaJesu kuleso siphambano. Akube ngumthanazo wethu njengenceku yenkosi Paula lo wathi la kulo verse 2 kule ncwadi yeMakorinte ekucala, lo verse 2 uthi ngobe ngatimisela
ukuthi angiyikwati lutho lolunye emkhathini wenu ngaphandle kwaJesu Kristu naye ngimati abethelwe esiphambanweni. Kuze singaduki bazalwane, ake sitikhungele engcondweni nasenhlitweni yethu kuthi asifuni kwathi lokunye lokunyenti ngaphandle kwaJesu Kristu. Akuthi konke lokunye lesitawukuva kepha kungamsusi Jesu in the center emkhathini wako konke. Akuthi ngisho tidzingo tethu tingasifuceli etintweni letingasisusa ekwatini Jesu. Tindzaba tinengi nasesontweni uyatithola tindzaba kowe ungaze usonzele impela uyithungathe indzaba bewuvile yini hawu kusho bani kusho bani ulandzelele uphi bani awunike inombolo yakhe ngiyombutisisa. Kwangathi besingatitshela ukuthi mangite la angifuni okunye lokunyenti ngaphandle kwaJesu Kristu. Angifuni letinye tinkulumo ngaphandle kwaJesu Kristu. Ngoba tinkulumo tebantu tiyesinzana. So Paula uthi angizange ngafuna kwathi lokunengi labantu bebanetinkinga letinengi la. Ngazi uthi nje sengikuvile konke leningitshele kona. Mangita kenyalo ngicela ningasangitsheli ngetinkinga. Ngifuna kuta ngathi Jesu Kristu abethelwe siphambanweni. Ngoba kwathi monge tinkinga kukushiya nawe sosenkingeni. Kukushiya sosenkingeni. Phela ngiko lokunye lokubangela ungasalala ebusuku. Letinye tinkulumo uthambisana takhiwe emadimonini. So mangabe uphike uhogela lethi inkulumo lethi ugcina uhabule emoyeni wakho. Gcina uhabule. Sewutawuva nje ebusuku umntwana ebanisekalele yezwane ngiyabekisa ngazwane inkosi yami ngixolela ngathi noma ungicolelwa kazwane. Yezwane kani sowucoca lethi indzaba longathi icethe mina ebusuku. Ugcina uhabula ikuhluphindzaba tebantu akufuneki ukuthi iqoshisise. Tingakukhanza tikuthole but awube nekuthi misela uthi Nkosi yami ngisaphila ngisakukhonda angifuni kwathi lokunengi ngaphandle kwaJesu Kristu abethelwe. Uyethulana Jesu umthwalo. Uyethulana umthwalo usale unekuphumula. KumaKorinte kucala sahloko 1 verse 18 livi lenkosi lisitshela livi lesiphambano libulima kulababhubhako. Kodwa kithi thina lesindiswako lingemandla kaNkulunkulu. Bazalwane ngiyajabula ukuthi ngiphethe emandla asezulwini, emandla kaNkulunkulu. Emandla kaNkulunkulu. Angathi Nkosi yami ma senior citizen ukuthi ukhona yini umuntu loke wambona aphethe induku lelephathwa inkosi. Kukhona yini loke wambona aphethe induku yebukhosi ayiphethe umbone ahamba uyibona ukuthi ngiyombamba le over your dead body. Angeke uze ayiphathwa nje angeke angibone. Noma ngingumgqotshwa somandla ngeke ithi inkosi angibambele mfundisi. Ngoba ikhuluma tindzaba lethi inkulu kunami. Kepha lizulu lingiphathisile mandla induku yemandla ebukhosi basezulwini. Oh yes. Naku kubhaliwe lithi livi lesiphambano kulababhubhako libulima. Kepha thina lesindisiwe livi lesiphambano liyinduku yebukhosi bemandla asezulwini. Livi lesiphambano. Livi lesiphambano. Bekunengoma
lengikhumbulako bethi siphethe madoda siphethe igama. Yeah. Somewhere nje khona lapho isho njalo. Yeah. Ungalibukeli phasi indzaba yesiphambano ngoba uNkulunkulu ukhethe ukukhombisa emandla akhe ngento lebukeka ibulima. Ngento lebukeka ebulima. Mawetama kulalela nekufunza lemfihlakalo yesiphambano uyathi kude la uva ukitateka khona ngoba kude la uva kungemandla khona vele lendzaba yesiphambano ayisiwo emandla emuntu. Niyangiva bazalwane, sesishumela sibabili kona but bukani mina naye ngumshumayeli lo. Lapha akusiwo emandla emuntu. There is no way ukuthi ungakitateka ngendzaba yesiphambano saJesu. There is nothing attractive ngendzaba yesiphambano saJesu. Leni ngoba indzaba yesiphambano saJesu ayisiko kuhlakanipha kwemuntu, ayisiwo emandla emuntu, kepha emandla esiphambano siphambano singemandla aNkulunkulu, singemandla aNkulunkulu. Why did the Son of God die on the cross? Yini lebangele Jesu ahambe aye esiphambanweni? Ngicela kakusho lokhu lokungacishe kube kodwana ngilethe nje umlando kafishane ekuhambeni kwaJesu. Mawufunza kuMarko sahluko 1 kuverse 27, Jesu wakhipha livi ayala imimoya lemibi emadimoni. By the word of his command wakhona uxosha umoya lomubi. Seyini ke le yimfundiso lensha lenemandla. Base bathini bathi kanzi nemadimoni uyawekhuta amlalele by the word of his command. NguJesu loyo. But ufelani ngoba unelivi lekwekhuta tino tekhuteke. Futhi masiya encwadzini yaMarko sahluko 4 verse 39. Ngecommand yaJesu nendalo iyamlalela emagagasi nemimoya wamemeta Jesu wathi akube nekuthula. Nakuya lapha uthi thula uthi nya. Lithi iBhayibheli umoya wakhawula. Oh, thank you Jesus. Wakhawula khona lapho. Makakhokha livi umoya wakhawula khona lapho. Kwaba nekuthula, kwaba nekuthula. Mawufunza kuMarko sahluko 2 verse 5 ngelivi lakhe Jesu wathethelela lo muntu bekagula bamlethile wamemetela inzethelelo. Sewuyadibuta ke ukuthi mangabe Jesu akhuluma inzethelelo then wayelana esiphambanweni. Ngabe kangaveta nje livi ezulwini athi nonke nithethelelo emhlabeni. Why did he have to go to the cross? Gani ngelivi lakhe vele umuntu uyathethelelwa athetheleleke vele. kuMarko sahluko 10 verse 45 liBhayibheli lisitshela ukuthi ngoba indvodzana yemuntu ayitelanga kutawukhondwa kodwa yetela kutawukhonda, yetela kutawunikela ngekuphila kwayo. Nayo ke indzaba yetela kutawunikela ngekuphila kwayo. Besihlabela leyo ngoma yetela kutawunikela ngekuphila kwayo kuthi ibe yinhlawulo yalabanyenti.
ibe inhlawulo yalabanyenti. kuMakho 8 verse 31 Jesu makakhuluma ngekufa kwakhe, Jesu watshela abafundi bakhe ukuthi indodana yomuntu ifanele kuhlushwa ngalokunyenti. Kusho ukuthi kuhlushwa kwaJesu akudanga as a surprise. Akamangalanga ukuthi hawu bangihluphelani bantu bangifunane ebonini ngilunge kangaka ngento imisebenzi lemikhulu kangaka. Ngoneni Jesu wayati indlela yakhe ukuthi maketa emhlabeni indodana yemuntu ifanele, he shall be persecuted, he will suffer. Uthi itawulahlwa natibonza telibandla nebaphathi bebapristi. Laba priesti laba bakhonda etempelini bakhonda yena ngoba anguNkulunkulu, kepha labantu laba miswe nguye ngoba ubupriesti bumiswe nguye. Labantu laba miswe nguye ukuthi bamkhonde, uthi batamlahla netati temthetho labantu labahleti babhali, the scribes babhale babuke futhi ukuthi babhale kahle yini imithetho lapha yaNkulunkulu ilandzeleleka kahle yini. Uthi utawubulawa. Ngicela lo lokulandzelako bese ukudwebela nga red na blue na white. Ivuke emva kwemalanga lamathathu. Jesu akazange akhulume ngekuhlupheka kwakhe, angakhulumi ngekuvuka kwakhe. Kusho ukuthi yonke inhlupheko lohamba kuyo ungumzalwane kukhona lokwehlukile lokwenteka emva kwayo. Inhlupheko ifana na Asha. Maungena noma mne bangangihlalisi, maungena kuba nabo Asha laba kuthatha kamnanzi bakukhombe ukuthi ihlala ngala. Inhlupheko ingasha lekuthatha, oh thank you Jesus, iyokubeka enkhathimlweni. Mangabe uva kwangazuthi hey naku ngidingelwa, naku ngihlushwa, naku ngethukwa, yathi ukuthi Asha ukubambe kamnanzi. Ngasha wakho inhlupheko lobhekana nayo ikuphethe, ngeke uphethele tandleni taleyo nhlupheko. Jesu wabuka uthi batangilahla, batanginyanya, ngitawuhlushwa ngalokunengi, kepha konke lokhu kungasha ngoba kutangimikisa ethuneni, kepha ngiyawuhlala ethuneni, ngiyawuvuka ethuneni. Yonke inhlupheko ina after. Ungakhali njengalodo elithemba. Yonke inhlupheko lobhekana nayo ina after. After this. Washo njalo Jesu. KuJohane sahluko 10 verse 17 na 18. LiBhayibheli lithi utele kutawudzela ubeka impilo yakhe. Ngaloko ke babe uyangithandza ngobe ngitsela kuphila kwami, ngobe ngitsela isimanga ke lesi. Uthi babe uyangithandza ngobe ngitsela kuphila kwami, khona ngitawubuya ngikuthathe. Ngitsela kuphila kwami, khona ngitawubuya ngikuthathe. Uthi Jesu lokuphila kwami ngiyakubeka phasi, but ngiyabuya ngizokuthatha. Ngiyabuya ngizokuthatha. Jesu bekalati licebo laNkulunkulu ngempilo yakhe. Ngesikhathi sitawubona ke kumbe kuhambeni kwemalanga ukuthi ngesikhathi bambethele esiphambanweni bathi ya saze samthola
ngale eveni lakamoya Jesu bekangakatholwa bekabeka kuphila kwakhe bekakubeka kuphila kwakhe. Uyathi kuthini bazalwane? In the physical la mhlabeni la siphila khona bani bayatholana, but ngicela ukukutshela mabakuthola la kusuke kwenteka lokuhlukile ngale, kusuke kwenteka lokuhlukile ngala, akufanani nalokwangale, akufanani nangale. Ngala mabakwethuka ngale ezulwini kubalwa tibusiso, ngiko Jesu uthi nibusisiwe mabanethuka ngenxa yami, ngenxa yami. kuMateyu sahluko 26 verse 28 ufelani Jesu, uyelani Jesu esiphambanweni. Lokho ukukhumbula ingoma kanti kuphelele endleleni Nkosi yami. Nyalo nje ngikhumbula ngimi esiphambanweni. Bogogo phela nibambe nani senginjani? Jesu wami. Asibe bo Mr. Bean na Mr. Bean uyibambe chorusini. Amen, amen, amen. Lo mnyaka wangithethelela, lo mnyaka wangifela mina. Yeah. Akunenzabe mavesi langafanani, but solo yinye ingoma. Yeah. So yini Jesu uyesiphambanweni? Uyokwentani Jesu? Lethi ngobe lokhu kuyingadi yami yesivumelwano lecithelwe labanyenti kube kuthethelelwa kwetono. Nasi sizathu lesikhulu sekuya kwaJesu esiphambanweni. Magaya Jesu esiphambanweni uya ngemqondo munye uthi esiphambanweni ngiyawuchitha ingadi yami. Ngiyawuchitha ingadi yami. Ngiyichithelani ingadi yami? Ngiyichitha ngoba ngeke sivumelwano sibe khona kungakachitheki ingadi. Ngiyichitha ngoba ngeke kube khona inzethelelo etonweni ingadi ingakachitheki. Ingadi ingakachitheki. This was the greatest love ever shown in all history. Emlandweni wekuphila kwemuntu sitawubona kuJohane 15 lele ngikushoko verse 13. Emlandweni wekuphila kwemuntu kuya uyomfela ngento lebukeka ilihlazo. Emlandweni wemuntu, this is the greatest of it all. Lokhu ngulokukhulu kade kwedlula konke umuntu loke wakhombisa luthando lwakhe ngako. Kwedlula konke. Johane 15 verse 13. Kude umuntu lonela uthambo lolukhulu kunalolu kwekuthi adzele kuphila kwakhe ngenxa yetihlobo takhe. Kunjani ke? Kude umuntu lonela uthambo lolukhulu kunalolu. Hayi, kude man. Kude umuntu lonela uthando lolukhulu kunalolu. Ngiluphi lolu? Kwekuthi adzele kuphila kwakhe ngenxa yetihlobo takhe. Kuthi adzele kuphila kwakhe ngenxa yetihlobo takhe. Usihlobo sasezulwini. Usihlobo sasezulwini. Nayikelele enye ingoma singahingitela nje ke sibohingitela kakhulu noma singadi lapho la ukuthi thini ngoba siyathi ukuthi isuke ibheke ngakuphi bese ke la sivumbuka khona sesimemeta kakhulu ngathi siyathi uthando olunje lungelinganiswe uNkulunkulu wangithanda wasusa zonke izono
uthando lingani ngoba uNkulunkulu wangithanda wasusa zono zami. Yeah, netono letingakwenda uvalelwe ejele for life wathi susa. Netono letenda bakini ukuthi bangakwenyanya for life Jesu wathi fela. Wathi susa tonke. Kude Jesu labukile ukuthi hayi cha lena siyayoyiteka phambili. Ngime lapha nje uhlethi lapho kude lokuyawutekwa phambili. Kude lokuyawutekwa phambili. Jesu makaya esiphambanweni waya kuthi achithe ingadi yakhe ende sivumelwano nathi sithethelelwe tono tesuswa kithi njengenhlukano yempumala nentshonala lo muso ngaka lo. Thank you, Jesus. Yeah. Yeah, lo musa wenele bantu bonke. Wenele bantu bonke. Ngilalelele enye ingoma ngacosha amagama lathi he who knew me the best loved me the most. Lo ngathi kangcono ungate mina ebusuku wathi nemicabango yami letako wathi bubi bami basemuva nebubi basembili kepha ungithandze kakhulu wangithethelela kakhulu. He who knew me the best loved me the most. Kude lobubi lokumkhweshisile kimi wathi uyathi angisabe sengiyakwenta njani. Luthando lolunje lungelinganiswe. uNkulunkulu wangithandza nami wasusa tonke tono tami. Wasusa tono tami. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Ngicela kusondzele ekugcineni. Kuma Korinte kucala sahluko 1 nakuba seGalatia 6 verse 14. Lencwadi iphuma kuPawula lowabitwa ngenthambo yaNkulunkulu kuthi abe ngumpostoli waKristu Jesu kanye nakuSostene umzalwane. Iya ebandleni laNkulunkulu leliseKorinte kubo labangcweliswe kuKristu Jesu babitelwa kuba ngulabangcwele kanye nabo bonke etindzaweni tonke. Ngisahluko bani verse bani lo sis? 1 Corinthians 1 verse 1. Verse 17. Ngobe mina Kristu akangithumelanga kona kuyawubhabhatisa kodwa wangithumela ukuthi ngiyoshumayela levangeli hayi ngekuhlakanipha kwemavi funa sentiwe lide isiphambano sakhe. Ayishiya. Funa sentiwe lide siphambano sakhe. Pawula khona lababalako ukuthi wababhabhatisa kepha ngazuthi ekubaleni kwakhe labo labambalwa akafuni ukuthatha inkatimulo yetinombolo tebantu lababhabhatisile. Uthi uma ngabe ngingabala ukuthi ngibhabhatise abantu labangakhi ngathi unelivalo ukuthi funa ngente lide emandla esiphambano saJesu. Funa bese kubangaza ukuthi
cha lengceke inemandla bese siphambano saJesu sibonakala ngathi asinamandla. Funa sendiwe lide siphambano saJesu. Kwangathi sisaphila ke bazalwane, sikufuna lokho lesikufunako bese ngete senda lide siphambano saJesu. La mandla uNkulunkulu labonakaliswa esiphambanweni saJesu. Noma ungathola imoto yehla ezulwini, uthandazela uyibone ethi dzili phasi, singendiwa lide esiphambano saJesu. Emandla esiphambano saJesu. Kungabi ngathi kukhona lamanye emandla other than emandla esiphambano saJesu. Ngoba emandla esiphambano saJesu avulela izulu livalekile. Kwavuleka indlela yezulwini lebe ivalekile. Uthi Paula, angifuni kwenda lide emandla esiphambano saJesu. Kuthethelelwa kwetono makukhona into lenkulu lebe siyidzinga lesiyidzinga onke malanga. Thethelelwa kwetono. Uyathi imali ungayithola ngeke ikumikise ezulwini. Umcebo ungawuthola ngeke ukumikise ezulwini. I-promotion ungayithola ngeke ukumikise ezulwini. Ungathola scholarship uyofunda kuma university la lengemoyeni ngeke uyezulwini. Ungathola konke lokufunako ngemithandazo yalabangcwele but it will never take you anywhere. Kepha siphambano nengadi yaJesu. Yende ukuthi makasibuka uNkulunkulu asibuke with a smile. uNkulunkulu lizulu lithi welcome home ngoba ingadi yaJesu isende semukeleka phambi kwaNkulunkulu. KuGalatia sahloko 6 verse 14. Kodwa akube khashane nami ukuthi gabatisa ngaphandle kwesiphambano seNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngesiphambano sakhe livi lifile kimi. Amen. Nami ngifile kulo. Nayo inceke yenkosi isikhuthada. Akube khashane nami ukuthi gabatisa ngaphandle kwesiphambano seNkosi yethu Jesu. Every accomplishment, konke lofike kuko, konke lokwendile, konke lotawukwenda, kungakwendi uthi gabatise ngetulu kwemsebenzi lowendiwe uNkulunkulu ngesiphambano saJesu. Kuthwala kwethu, our boasting should not be on anything other than the cross of Jesus Christ. Kuthi bonga kwethu kungabikho etintweni lesititholako, tibusiso lesititholako, kepha kuthi bonga kwethu asitibonge ngemandla esiphambano saJesu. Lokwenda kube likhuni kuthi bonga ngesiphambano saJesu kunokuthi sibukeka sibulima. Akubukeki kungemandla kuthi kulesiphambano kwalenga Jesu wabitwa ngesigebengu, wakhafulelwa, waphukutwa kwathiwa bukani inkosi yenu ingaphasi kwemandla embuso weMaroma. Nayi ilenge esiphambanweni ifakwe umchelo wemanyefa. Akukho lokubuka kungemandla lapho. Kepha lizulu ngale lithi nango emandla ami. Nango emandla ami. Ngoba ngecitheka kwengadi yakhe, ngekufa kwakhe, bekulungiswa tinzabatami nawe. Njenga Paula nathi akusoba khona lokunye lesingathi bonga ngako ngaphandle kwekuthi bonga ngesiphambano saJesu. Thank you Jesus. Ngaphandle kwekuthi bonga ngesiphambano saJesu. Uthi Paula hawu maGalatia lalibele seniyengwe ngibani? Akusini yini lena khonjiswe emehlweni enu kuthi Jesu Kristu wabethelwa. Kusho ukuthi kuduka angeke sibe nako uma ngabe sitawukhumbula inkosi leyehla ezulwini yaba ngumuntu ebantwini yafela thina etona kuze sitawusinziswa. Ngicela sisukume sitawuthandaza. Thank you Jesus.
nothando lolungcono nalolukhulu kwedlula ukuthi lo muntu ahambe ayokufa kufa kwelihlazo, afe kuhlekiswa ngaye, kepha abe angenacala, afela mina nawe. Endela ukuthi thine nawe singasaye ekulahlweni, bekavimba indlela le ekulahlweni kwaphakade, bekavimba indlela le esihogweni. Ungabe ustrong umuntu longaye esihogweni, indlela seyavalwa. Jesu wavula indlela le ekuphileni ngekufa kwakhe esiphambanweni, bekavula indlela. Ngiko washo evini lakhe wathi mine ngiyindlela neliqiniso nekuphila. Wathi akekho loya kubabe ngaphandle kwami. Oh, thank you Jesus. Yini lenye lenkulu longayithola ekholweni? Akusiwo umsebenzi, akusiyo indvodza, akusiyo umfati, akusiyo ibhizinisi, akusiyo imali. Longakuthola lokukhulu ekholweni kwati ukuthi emacala akho athethelelwe, sono sakho sisusiwe kuwe, sewungumntwana waNkulunkulu, sewuhamba ukhululekile. Konke lokunye kuyawukwenetetelwa. Ungaba nako konke ngaphandle kwekuthethelelwa kwetono, umthwalo omkhulu awunakuthula. Ungaba netintfo kepha ube nelivalo nekwesaba. Yeka umusa, yeka luthando, lasendele lona babe, kuthi ngaJesu singaba bantwana bakhe, sithethelelwe mbamba tono tethu, sibe ngemadvodzana nemadvodzakati. Asiphe moya wakhe lo ingcwele, ngoba emcondweni wakhe akanako ukuthi sitawugucuka endleleni, wasinika sipho lesikhulu. Thank you Jesus. Wasinika sipho lesikhulu. Njengakule ndvodzana beyilahlekile, lo babe akayiphanga kancane kancane athi ayingidawubona ukuthi uyachubeka yini noma utawubuyela emuva. Mawuphenduka lizulu liyakwembathisa, lizulu likunike indandatho lesibambiso moya lo ingcwele, ngoba Jesu means serious business. Akakucabangi ukuthi le ndlela akuthanza ngayo usengaphunyula ubuyele emuva. Hayi ngoba wena ukhona unemandla, kepha ngoba yena akuthanza kakhulu, ngoba sewukubonakalisile ngekufa kwakhe. Mangabe ukhona lamhla endlini, kumbe awuzange sewusende isinqumo sekudinikela ukuthi Nkosi Jesu, angidinikelele itinhlanhla, angidinikelele ama-breakthroughs, ngidinikelela ukuthi isono sami sisuswe kimi. Haleluya. Ngidinikelela ukuthi ngicolelwe amacala ami, ngidinikelela ukuthi nami ngibalwe ukuthi ngingumntwana waNkulunkulu, ngidinikelela ukuthi nami ngibe ingcenye yabantu abasesivumelwaneni ngengadi yaJesu. Kumbe ukhona munye lo ngasho njalo lamhla ungaphakamisa isandla sakho la ukhona khona, kukhona lengade ukuthi batakubona, batawusonzela kuwe, basiphuma bese uyaphuma kuze bate ukusida kulesinqumo losithathabo. Futhi ngifuna kwethembisa ngeke ubuyele emuva, akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu. Utawuba nekuthula, utawuba nekuphila makususwe licala lesono sakho. Ukhona into ongaphakamisa isandla kakhulu athi mfundisi ngicela uthandaze nami, ngiyafuna, ngiyacela, sengiyacela Nkosi ukuthi kususwe sono sami kimi. Ngiyadinikela eNkosini, ngiyadikhethela ngemabomu ami. Thank you Jesus. Babe longcwele ngekushunyelwa kwelivi lakho. Hallelujah. Thank you Jesus. Ngekushunyelwa kwelivi lakho, lokho kungemandla akho, siyabonga Nkosi ukuthi sime emandleni. Hallelujah. Thank you Jesus. Ngemandla sezulwini, the power of the cross of Jesus.
the Christ on the cross nomafa waba inhlekisa kepha ngemandla asezulwini kubo bonke Nkosi labakhetha labakhethile labatawukhetha ngiyabonga ukuthi lamandla solo angemandla awaphuphi solo yathi susa tono kumuntu. Oh, the blood of Jesus, it washes whiter than snow. Lokho kuthula Nkosi esikutholako nyenyeta kona etinhlitweni tethu, nyenyeta lokho kuthula akube imvuselelo emoyeni wethu kuthi ngingathandwa ngingubani. Yes, thank you Jesus. Kuthi noma lomunye kumbe eve enyanywa kepha khumbule kuthi ngenyanywa sikhashana lizulu liyangithanda. Muphe lokho kuthula Nkosi nesiqiniseko sesephetho lesihle noma nyalo kungaba njani kepha athi emva kwaloku ngiyathi ukuthi uNkulunkulu noma khona lekufile ngenxa yetento tebantu kepha nami ngiyathi singawuvuswa futhi. Usavusa wakho umsebenzi Nkosi akubachado ligama lakho kuthula kwakho nesibusiso sakho asibe kubantwana bakho ebudzeni belivike kuhambeni ngamunye ngamunye egameni lakho kuze kube phakade. Amen. Amen.